Srpski kriminalci su 80. i 90. godina prošlog veka doslovno harali Evropom. Tako je u Frankfurtu podzemlje držao Ljuba Zemunac, kog je upravo u ovom gradu kasnije likvidirao Goran Vuković Majmun. Po Italiji, Njemačkoj, Holandiji krali su mnogi, od kojih je jedan od najpoznatijih bio Rade Čaldović Čenta, ali i Đuro Radonjić Grof, koji je iza rešetaka evropskih zatvora proveo dosta vremena. Imena naših opasnih momaka koji su operisali po Evropi sa godinama postajao je sve duži. Međutim, na krajnjem severu starog kontinenta, u Švedskoj, glavnu reč u podzemlju imao je Dragan Joksović Joksa. Joksović, koji je rođen u Pljevljima 1956. godine, bio je vođa jugoslovenske mafije u Švedskoj. Visok više od 2 metra i težak više od 120 kg, izrazito snažan, brzo je bio prihvaćen među jugoslovenskim kriminalcima u Evropi, poput Ljube Zemunca, Čente, Juse i Giške i Arkana, kome je postao jedan od najboljih prijatelja. Još kao mladić pretukao je jednog oficira Jugoslovenske narodne armije, pa je pobegao u inostranstvo pred oštrom kaznom koja mu je sledila. Pre Joksovog dolaska u Švedsku 79. godine, podzemlje ove skandinavske zemlje kontrolisali su Hrvati. Ipak, oni ubrzo ostaju bez poslova, a Jokso postaje nekrunisani kralj švedskog podzemlja. Joksa je, kao što smo već rekli, bio visok preko 2 metra, krupan, jak čovjek, i kao takav bio je jedini koji je smeo da stane Giški na crtu. Njihovu čuvenu ferku u naselju Zlatica kod Podgorice gledali su, između ostalih, Brano Mićunović, Arkan i Gidra. Borba Giške i Jokse trajala je sat vremena i završena je nerešenim rezultatom, nakon čega su jedan drugom pružili ruku i, kako se priča, izljubili se kao braća. Postoji i verzija priče da su njih dvojica, onako umorni nakon tuče, seli i pričali o životu u svetu kriminala, njegovim izazovima i opasnostima. Nakon što su uvidjeli da im je mnogo toga zajedničko i da se suočavaju sa istim problemima, jedan od njih je ustao i rekao: ispričasmo se kao braća. Od tada Giška i Joksa su uspostavili odnos pun međusobnog poštovanja. Joksa i Arkan su u Švedskoj zajedno pljačkali i jedan drugom organizovali bekstvo iz zatvora, o čemu je naširoko pisala ondašnja švedska štampa. Nije tajna da je Arkan, koji je tih godina bio veoma kriminalno aktivan po celoj Evropi, sa Joksom razvio posao, njih dvojica su švercovali cigarete i alkohol u Švedsku. U jednom intervjuu sam Arkan je to demantovao naglašavajući da su obojica sportisti koji ne vole niti alkohol niti cigarete. Jokso je radio i kao obezbeđenje, on je obezbeđivao poznate ličnosti. Kad je švedska princeza bila oteta, bezbednosne službe obratile su se Joksi da im pomogne preko svojih veza u podzemlju, a srećan završetak ove afere oslobađanje nepovređene princeze doneli su mu veliku popularnost u tabloidima, koji su ga zvali Veliki Jokso i Jokso Div. Inspektor Interpola Kenneth Wiman pratio je ovog Crnogorca čitavih 12 godina. Bilo je gotovo nemoguće prikupiti dokaze protiv njega. Svim svedocima jezik se vezivao u čvornasan spomen Joksovog imena. Strahovali su od žestokih metoda koje je primjenjivao. Plašili su ga se svi kao samog đavola, pričao je Wiman švedskim tabloidima. Bio je osuđen samo jednom, kad je uhapšen sa kokainom u džepu. U zatvoru je proveo 2 meseca i to je čitav zatvorski staž ovog čoveka koji je važio za kralja podzemlja u Švedskoj. Ubijen je s leđa 4. februara 1998. godine u fojeju stokholmskog hipodroma Solvala, dok je čekao u redu na hipodromu da uplati opkladu. 20-godišnji Finac Jan Raninen, narkoman kojeg su unajmile suparničke bande, iz neposredne blizine 2 puta mu je pucao u glavu, a onda još 2 puta u telo. Zatim je bacio pištolj i tražio od policije da ga uhapse. Dragan Kovačkova u borbi za prevlast na švedskim ulicama ušao je u sukob sa Joksovićem, pa čak i navodno i naručio njegovu likvidaciju. Finac, koji je ubio Joksu, a kasnije bio i osuđen, objavio je knjigu u kojoj je ispričao detalje o toj egzekuciji i kako ga je upravo Dragan Kovačkova, nekadašnji Joksov prijatelj, ubedio da treba da ga ubije. Kova je bio super momak, upoznali smo se ranije u zatvoru, a on me jednog dana pitao da li sam spreman da ubijem Joksu, koji je bio vrlo poznat u Švedskoj.
U početku nisam mogao da verujem da to traži od mene, ali sam osjetio da bi to za mene bila velika odskočna daska u svetu kriminala. U početku sam se lomio da li da prihvatim ili da pustim brata da izvrši ubistvo. Ipak, shvatio sam da ću tim ubistvom preskočiti mnogo stepenica u svetu podzemlja i prihvatio sam. Kad sam ispalio prvi hitac, činilo se kao da nije ni dodirnuo Joksa, a drugi ga je već dotukao. Posle toga je pao i ležao je u lokvi krvi, piše Jan. A kako je izbio rat između Jokse i Kove ispričao je Vitomir Marić, inače bivši bokser i žestoki momak. Joksa je, kako tvrdi, želeo da izgradi strogu hijerarhiju u Švedskoj kakvu je njegov kum Arkan imao u Srbiji, pokušao je da napravi svoju vojsku. Kad je jednom trebalo da se reši sukob sa nekim Arapinom i Joksa je rekao Kovi da ode i sredi to, a ovaj mu je rekao hajmo zajedno. Joksa, koji je bio ogroman čovjek, podcenio je sitnije Kovu i rekao, gdje si ti video da general ide u boje? Takav stav mu je Kova smrtno zamerio, tako da ne bi došlo do rata na ulicama Stokholma, morao je čak da se uključi vladika koji ih je u crkvi na hlebu i soli pomirio. Ponovo su, međutim, došli u sukob kada je Kova oteo šleper cigareta vredan 1.000.000 maraka. Ispostavilo se da je to Šljukino, koji je bio povezan sa Bombonom i Arkanom, koji su preko Joksa tražili da se to vrati. Nakon toga, kako je objasnio Marić, Kova se prizvao pameti i zaključio da nije u redu što je to uradio, jer on nije razbojnik i isplatio je dug, ali se zamerio sa Joksom i rekao da više neće sarađivati zajedno, jer je stao na suprotnu stranu. Usledilo je ubistvo Joksovića, a samo 5 mjeseci kasnije i Kove. Kova je ranije preživeo atentat kada je na njega Zoran Uskoković s kole pucao iz Kalašnjikova. Posle neuspešnog atentata, strahujući od osvete, Skole je napustio Švedsku i vratio se u Srbiju. Arkan je ubijen 15. januara 2000. godine, a kao organizator ubistva označen je Skole, kome je Arkan navodno dugovao novac od transfera fudbalera Nikole Lazetića. Željko Ražnatović Arkan bio je poznat kao čovjek kome niko nikad nije video suzu. Na sahrani Dragana Joksovića je plakao. Ovo ubistvo imalo je ogroman publicitet u zapadnoevropskim medijima. Pariski Monde pisao je 24. februara da je Arkan u Švedsku poslao 4 plaćenih ubica da namire račune s naručiocima ubistva. Neki tabloidi tvrdili su da je Arkan zapretio da će se švedskim vlastima, ako brzo ne otkriju i kazne nalogodavce, osvetiti ubijanjem švedskih vojnika u sastavu u Bosni i Hercegovini. Na terenu u Bosni, navodno su odmah posle toga pojačane mere bezbednosti. Arkan je, međutim, sve ove tvrdnje energično demantovao. U intervju u švedskom Ekspresenu rekao je doslovce: švedska policija priča koje šta, to su najobičnije gluposti. Joksovićev ubica osuđen je na doživotnu robiju.